Assalamu alaikum, bu haberler programması stüdyoda Evgeniya Pekunova. Bugün böyle vakalar hınday keteceğiz. Ukrayna Kilisesi'nin binası işgalci mülkiyet nezeligine verildi. İşgal edilen teritoriyada çalışan tele ve radyo kanallarının lisenziyaları uzatıldı. Kırım Tatar oyunları dersi, Kırım Yıldızları ansamblinin balları oynamağa nasıl öğrenildi? Ахмеджетте Украин Ортодокс Баш Kilisesi'ne işgalci mülkiyet nezeligine birgenine karşı şikayet verecekler. Advokat Sergey Zaytsen sözlerine göre işgal edilen Kırım'da Ukrayna Kilisesi ziyaretçilerinin din hakkı bozulmakta. Mesela bizler Kırım'da çalışan Rusya mahkemelerine pek de inanmağanımızla alakalı. Gerçek aytganda kararının tolu metini alede hazır değil. Şimdilik tek bir kısmı hazır. Ona basacak olsak mahkeme karar bergen ama sebebi belli değil. Muhabirlerimiz Ahmedjet'teki kiliseye barıp arxiyepiskop Klimet'in ziyaretçilerinin fikirlerini soradılar. Ahmedjit Pavel ve Olga havarileri Ukrayna Pravoslav Kilisesi'nin baş kilisesinde dua merasimi bu şekilde geçe. Rusya nezareti altındaki mahkeme geçken Cuma günü kilise binasını işgalci mülkiyet nazirligine kullanmağa verdi. Biz manevi cihetten bu kararga hazır edik. Bundan sonra dileyiciler kassasiya vermek ve mahkeme davalarını devam etmekten uğraşacaklar. Tüne 39. kaydını kullanmak maksadı nemdesikalar Strasbourg'a teslim etilgen edi. Bundan dolayı mahkemeler hep devam edecek ve Rusya Federasyası skandal çıkkanını istese biz bunu temin etermiz. Men hiç bir şey almam ve her şeyini olğanı gibi kaldırıp giderim. Bundan son mülk cinayetinden gayrı Tanrı o günde de Aksiyonov ve Anyukhina mesul olacak. Eğer kilise gayip edilse olar kilisege yapkanı üstlerini kaytar. Bizim her şeyimizni çakıp aldılar, radyo, televizyon, gazete ve en son mekanımızdan da marum ettiler. Manda böyle hiçbir hakkımız yok. Elbette bu kilise kalganını ister adam. Onaytlı olğanı için mında haytnamağa isteyeyim. Hayda barıp derdimni kimge aytayım? Bu kilisege ne zamandan berli katnaysınız? İşte 14 yıldan berli. Men bellesem көзге bu mesele çözülmese men Ukrayna adından pasede çalışan deputatlardan meni Strasbourg'a alıp ketsinler dep rica edeceğim. İşte anda bütün dünyaya Rusya Federasyası Kırım'daki Ukrayna Pravoslav Kilisesi'nin neler yapkanı açık aydın göstereceğim. Sergey Shvets, Alexandra Surgan, haberler Yuva Kırım. İşgalci Ahmedjit arbitraj mahkemesi kilisesinin birliğinin bağlı kararını iyunun 28'inde çıkardı. Bundan sonra Kırım Yeparxiyası devlet gümrüğüne 12.000 ruble ödemeye mecbur edildi. Fevral ayında Kırım işgalci Ahmet kilisesinin binası boşaltılsın degan talep koydu. İşgalci mülkiyet nezirligi bu hareketlerinin Kiev Patriarhatı Kırım Yeparxiyasının muhabbetinin müddeti bitkeni sebebinden olğanı bildirdi. Daha sonra işgalci nezirligi binanın kirası için 1 grivna törenmediler de mahkemede dava açtı. Kırım hastanelerinin yarısı Rusya lisensiyası almagan çalışa. Böyle malumat işgalci RIA Novosti Kırım neşriyatında derc etildi. İşgalci Kırım Sağlık Naziri Aleksandr Galenko'nun sözlerine göre Rusya lisenziyalarını almagan Kırım hastaneleri muvakkat tertipke göre çalışar. Onu devam ettirmesi planlaştırılmakta. Eğer müddet devam etse, lisensiyasız hastaneler da 1,5 yıl boyunca çalışmaya devam edecekler. Vaqtınca işgal edilen teritoriyalarda çalışan tele ve radyo kompaniyalarının muvakkat lisenziyalarını devam ettirmek. Tele ve radyo işleri Milli Şurası YUA-1, YUA-Kırım, YUA-Donbas ve 20'den ziyade tele ve radyo kompanyasının lisenziyalarını uzattı. Buna esaslanıp olar işgal edilen Kırım'da Kherson ve nezaret edilmegen Donetsk ve Lugansk vilayetlerinde yayın yapabilecekler. Yani bu kısmen buhradan geçkenimizni gösteriyor. İleride neler bekleyenini tahmin etip olamayım. Öz işimizni başlap olurmuz dep umut etem. Menim üçün növbetdeki adım şu ki, ahır sonu radio eşittiruf açmaknen bağlı yarışını başlatmalı. Mevcut 140 radio dalgalarının hepsi yarışta iştirak etmeli ve bütün radio stansiyalar bu yarışta iştirak etmek gerek. Böyle kararını Mayıs ayında kabul etmek gerek idi ama Milli Şura 6 kereden birli oturuşuğa toplanıp olamadı çünkü gerekli sayıda insan gelmedi.
Харам Денис Леманлары ишханесінде өткерілген невбеті кетешкеру фасынасында түлекесіздік нормаларының бойынша 29 бұзуға ел берілгені ортаға чықты. Бақта ишғади Крымтехнадзорны матбуат қызметі хабер етмекте, ишханенің башылықларына бұл түшкеревнен бақылы весеға берілді. Дайвел вақтын ишғал етілген территориялар нәзіргенін білдіргеніне көре, ишғал етілген Қырым, Верусия, Хара Денис Леманлары 2018 сенесі санкциялар себебінден 760 миллион рублилік зарар кетірген. Коктебе шерінде канализациядан чахан сулар пляжны басты, ерлі Кафаньюз интернет нешіряты видеонен паляшты. Видеода сіз хара шенгендекні көре білесіз, о денізге ақып түше, кефе ешғади матбуат қызметінің бітіргеніне көре, бұрудан яғмұрдан қалған суф ақайкен. Ешғади Росприроднадзор, Роспотребнадзорның сувны оның темізлігі тішкермек үшін алды. Хореограф Майя Анафеева 15 жылдан зияды Қырым йылдызлары ансамблінде баларға ойын ойнымаға өгірете. Ясты теллері вақтындан әвел соңки дәрс насыл кешкеніні епхамызда серетіңіз. Қырым йылдызлары ойын студиясы. Студия артық 15 яшында. Бұл ел оларының оқув елы açıq дәрсінен бітті. Салават мағастайым ана бабаларға, біздің баларымыз ел девамында пек чоқ ішледілер, пек чоқ концерттер берділер, пек чоқ конкурсларда іштірақ еттілер. Шынды бізде бүгін açıq дер. Майя ханым біздің үшін насыл екінші ана oldu. Ансамбль йылдызлар менің үшін насыл екінші әйелі oldu ve Майя ханым біздің Дерс теменнен башлана, ondan соң Қырым татар ойынның репетициясы кече. О бізгеті Қырым татар ойынларыны, оларының чешеттеріні дөгілді, оледі классик вейляхи ойынларыны огреті. Менің үшін йылдызлар ансамбле бір айледір біз конкурсларда іштірақ етеміз, концерттерде чықыш япамыз, зор келе, ама біз мақсадымызға ерішмек үшін әрекет етеміз. Oyun группасының дерслері август айында татілден соң башлайжақ. Виктор Пономарев, Оксана Еминова, Хаберлер, Юа Қырым. Программамыз сонына еті сіз үшін студияда Евгения Пекунова çalıştı. Бұзны сейретіңіз, Вею Ақырым сәйкесіне қошынымыз Крушкенже.